We take the pre-apprenticeships on because it gives those people the opportunity to earn a wage and actually learn at the same time. My name's Arwel Vaughan Jones. I'm shift manager at Dinorwig power station working for First Hydro Energy Group. Munud da chi'n dod â gwynebau newydd i'r cwmni ag i'r tîm, maen nhw'n dod â syniadau newydd, hen ag ifanc wedi gweithio mewn llefydd gwahanol, ella meddwl am wneud gwaith mewn ffordd gwahanol. Bwysig iawn bod gennych chi fatha mix da o bobl. I can't see a downside to hiring apprentices. Like I say, you develop people, you invest in people and you get that investment back tenfold. Ie, so ni'n deud bod na tua 10 o'r tîm sydd gyda ni yn y control room wedi dod o trwad yr un ffordd. Wedi dechrau fatha apprentices, ella dim yn y cwmni yma, wedi dechrau fatha apprentices modern yn cwmniau eraill a wedyn wedi ymuno hefo ni neu wedi gwneud gradd yn ei cwmni, ond beth ydw i dweud, ie, so mae gallu developio pobl o tu fewn i'r cwmni weithiau yn helpu ac hefyd mae jyst yn mae cael pobl sy'n barod i roed yr amser yn y gradd a buddsoddi amser yn eu hunan hefyd yn danos i chi bod nhw'r fath o bobl da chi isio yn y swyddi sydd gennym ni ar gael. We allocate time to spend with the apprentices and they're all allocated a mentor. That mentor will help them with anything they need really. Anything they need we try and coordinate, and if I don't know myself we can ask somebody else in the business to give them a hand with that.